Me say open ya my papa NPP aban by o mbeye ya uduru ha entwam like na share na efu wani hwe bi na po asutie bi na ye nuanom NDC fo ne yede da wanya bia ka kire mo me be ye video bubo STEM schools na Addo ba ye NPP aban by o mbesi ye no na me ja ba ku om e man kofo bufu yi pa eye abomosu school no enem be ya trem na mo kan hunu se enye SHS no kwa na Addo ba ye ne STEM JHS ni bua obaye ne STEM ni na meyi atrem ne abomosu school na Addo besi ye nanie se wa hwe school no a enye obi na be ka atrew we ye school papa na Addo NPP aban e dia so bo fom hyase a omuwie ye school ni na etwagu no we echa abrochire school kra echen school a ewa abrochire aban bia mbenya bi da NPP aban ko a se wa hwe enkra no obia te ne computer ho aw osua de a enye obi na be ka atrew oti omo Eastern region no ene ne patam no so ba wie JHS na so PSS papa kwa ene mebo STEM schools ni na so mi introduce atrew na fa oba ne kono kwaji nim de papa a na Addo ba ye obesi STEM schools na odi shemu no so we nkra no enye obi na be ka atrew school ni ye school bia efeye school no eso pa so we school na we ye friend of blocks your friend of blocks we enye omudie ni bia we ye NPP akade say kutu say bam enye NDC for die ni bia da bi enye yi blocks ni bia we eye say kutu say bam so ati ase school na etwagu no na we see school no wansa anja mo osa o osama mu school bus and pickups so mo fendi dwuma eti schools no eye JHS na Addo be ye STEM no e wo dwaben Ashanti region dwaben so we JHS na Addo esi ya en na etwagu no we JHS o basic school ana Addo ebesi ye ebinsi da so we be bia na nkra ni sua de a enne na Addo ba ye wa be ye ni ya enye obi na be kan eti school a na Addo esi ye ni obi be ka se bia makotwa school bi ena me de be ye de he tama na Dr. Baumia o ko bie school no enwie so hwa school no a Dr. Baumia dabi school na o ko bie enu na etwagu no we ye medwa ye no de bia me se me kasa with evidence and facts so school na ena etwagu no eti enye obi na be ka tro me bo STEM schools no so atrem schools na Addo be si STEM no na se oba wie JHS na opebia kwa o de nakọ ya obosomtwe ne o mumienu bosomtwe girls ana Addo be start ya o si wie ye eno eye girls schools nko a ewo Deduakon Ashanti region Deduakon eti se eye day and boarding eti se oba wie JSS na se o person okọ SSA fa ne kwa sa school no ene ye sa wo bosomtwe SHS STEM eno de ne ho ena Addo abaye ne STEM eno so ye mix eno de mix boys and girls day and body eno so wo jache pram so eti se obana wie school abetimi de nakọ ye wo pasenkpe eno so wo STEM school Addo si ye eno so North East ye wo Awaso eno so wo Western North ye wo Kwase eno so wo Wanchi eno na ho Addo ebeye no STEM ye wo Accra STEM wo ene ye wo Weja eso ho ene ye wo Diaso STEM eno wo Central region ene ye wo Akrodi STEM eno so Afro region na ye system ba ko Daba atunwa Mwabiaja North eno de ye anwie enti STEM schools we amabobo so no eno nie ti fa oba no ko schools no enye school me say schools na Addo besi ye no aban bia si bi da aban bia anya bi da eti mbekirem schools ni bo ha no musua de wo nduase ana Addo ba ye obeyi owu free ndua na se esi school dan papa ema ye enkran ketwa ye mana omu ko school no sa school ewo Detokwai Northtown onabu okujeto ablakwa ne peso aso ena sa school wei na ewo na nkurasua de wo apatase na Addo ene besi school dan papa ema omu school ni na etwagu no school no se wo hwe ne tibia di wi na city na Addo ebeye ni ya enye obi na be ka atrewo schools bu ho eye asempa na ye eno so na ye school a
na nya kra na Addo ba be ye ni ye na osi sa school en osi toilet 4-seater toilet e man kra no na on person kra no e be kwa kwasa sunti na anase ye fi ankra no eno ankasa be kwa kwa pepa sunti ofa adwumayefo a toilet bi so ye fi a o me pepa so o me su ye ase no watu omuka eti schools na Addo eyi free nuasen edoso ti babobo so kakra bi yekọ esrem matamu a bunkrugu no ye omu different ye o mampurugu o na kasena nankana eno west north ena ye wo na numba south ena ye wo na payire ena ye wo asunafo north bechem commander doma east doma west bantama afija kwa abre yilo krobo abirem kese edoso me kasa me boso a ade beche ana meti se NDC fo se omono no ayi school dan eti o matwa double track ni mu NDC fo metre school dan block o mato a o mo se o mo na ayi double track na free o we na Addo bae no school BM was classrooms o esi dormitories esi dining halls se no person twa double track ni mu schools na binie eno na etwagu no Infantimine SHS Saint Augustine SHS Kade Mprayeso Aguakwa Koforidua Adedoma Fiasmine Oforipanyini New Daben chese Anglican chese schools ni na osi school dan ho osi school blocks o se o pese eden o twa double track ni enti NDC fo mbekere school dan o masi o so o na atwa double track ni na Addo nyuma pa obeye ye no ebinie eti obi obedwa na num se na Addo ameye hwama o ma Ghana no me se se huru no NDC fo o mani na awuo eti me next video na ameye no me babubo schools ni bebre any universities na Addo baye obesi ye any universities adan na Addo besi ye okura mfa wani huda eti tamu chuku mebe mamu enema mo ayina Addo baye NPP aban baye omo beye ye o man Ghana eti follow page we na like na share ma nuanya bi hwe ti enema no de afa ni ebe kire mo pa ti like me da ebusuama wakwa babio mane from Ghana Nsem TV eso me say schools na Addo dan kwa Akufo-Addo esi e ba STEM schools a osi ya hwe me say there is no president under the Fourth Republic our ye juma sana Addo dan kwa Akufo-Addo and Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia she STEM schools so where part 3 o hidi kan ye part 1 part 2 da wa wo page ni so wa share de wonim ya part 1 part 2 where part 3 she schools are posiji bobo so me na mama na ye list na mama because me kan na part 1 part 2 part 3 na mo me fam brem na mo so mo YouTube no so mo hwe na mo wa bro chiri mo Ghana ha no mo bia mo ntanye ba TikTok mo ntanye ba Facebook no mo so mo hu eduma na Addo dan kwa Akufo-Addo Addo Premai Addo Gagai e ba be ye de be bua Ghana man. That's the reason why in here me ma me nua posiji e ke ka sa video so nyina de bo mu a o de ye den o de bra me His Excellency Addo dan kwa Akufo-Addo e penny president eba every sector of the economy obon homoding say about education obon homoding about health about rules about jobs just mention ebenye bia ma waka twere she schools shabomu system senior high me say madam fubi ewo UK ohun sa school no test not promise sa school ya bomu system no university anam so there be senior high school no menjindi anam so senior high no na Accra STEM na East Legon na the university nam say STEM schools na senior high ni junior high nko an Accra STEM no kra there from kindergarten to senior high school form 3 and say Eeiii it is up there 20 now na communication team no mo ye dem am so 2024 na kasa no minim de see here na akwaya se du ba bi no nso no mo kasa
but not government no why here to the extent say okakra na obi am person be dey obeti and that time na Kevin Taylor ne Okujuta Black kwa Sam George Montoro no so I den ejine mama no matter what you say no obi like they will not even listen what you say they will not even listen to whatever you want to say. So sometimes I see people saying so communication na nya there and all those stuff. Say I understand, but basically they couldn't do anything. I'm telling you, they couldn't do anything because the propaganda in this year pushing on, bro. It was very strong to the extent that not every day so be debunking never be brave, and the period was so short. Say okay, they be betting there say Jumano, but God being so good, say and the Ghanaians who Jumana na don kwaku fuado a year. What you say? Ghanaians they have now come to the realization say another don kwaku fuado year Juma, and I'm very very happy saying in Aberdeen I've been to say. Ebusa, let me know what you think about these STEM schools or comment section. I didn't promise.